Igitondo cyiza kuri mwese, nizere ko muramutse neza cyane. Ngiye rero ubyutse gusuhuza ndi abantu bari Defonse guturuka kuri YouTube channel. Icyo ngusaba kugira ngo iyi channel ikomeze kugenda izamuka ni subscribe, like, share ndetse na comment. Rero makuru y'imikino nkuzaniye muri iki gitondo ni menshi, ariko uyu munsi tubanda ku makuru y'Iburayi. Mujya muvuga ngo content zanjye zazigaruka mu Rwanda, ariko uyu munsi ndaguha ku makuru y'Iburayi, usibye ko no mu Rwanda arahari. Nuko ngo rero Iburayi habaga ibintu byinshi. Muri Premier League bakinaga shampiyona yo bita Merseyside Derby, Liverpool na Everton ndakubwira uko byarangiye. Manchester City, Man City The Citizen ikaba nayo yarayitsinze. Ndakubwira ibya Premier League, Arsenal nayo yari yatsinze ku munsi wo kuwa kabiri. Muri Espagne rero bakinaga iyo bita Copa del Rey cyangwa igikombe cy'igihugu. Nukuvuga ngo ikipe ya Barcelona niyo yaritaye ndetse na Real Madrid. Akaba rero zarakomeje, tukaba tugiye kongera kubona aya makipe ahurira finali nyuma yuko Real Madrid yakomeza kuwa kabiri. Kuri uyu mugoroba rero ikipe ya FC Barcelona yaza kugenda nayo itsinda Atletico Madrid. Match tubwira ibyayo nkubwire n'udushya turanze iyi kimwe cya kabiri ya Copa del Rey. Nukureho mu Rwanda yaza kwa nka shampiyona ku munsi w'ejo habaga umukino w'ikirarane. Ikipe ya Mukunanirwa gutsinda Rutsiro kandi Mukura ku ipa komeye ibiryana cyane. Muri Afrika ndakubwira iyo bita Confederation Cup naho yakomezaga. Ikipe ya Simba Sport Club hara muri Tanzania yaza kugenda itsindwa na Al Masry yo mu Misiri, ariko iyi match yabereye mu Misiri. Nukura niba Simba hara muri Tanzania hari ikintu ishobora kuba yakora. Wotakuraho iyi ni Habo Sport Official. Komeza ubane natwe, reka ngaruke mu Kanyanza nyakubwira yose uko yakabaye. Reka rero dore ku mukene w'Iburayi, niko nakubwiye ko uyu munsi ariho by'ubuhere. Iburayi rero turahera muri English Premier League. Ikipe zakomeje kugenda zesurana cyane. Iyi shampiyona rimaze iminsi idahari nyuma international break, aho muri weekend habaga iyo bita FA Cup, ariko hagati mu iki cyumweru shampiyona mu Bwongereza yagarukaga. Ni uburyo cyane byari imiriro ku masada agiye atandukanye. Duhere kuwa kabiri nakubwiye ko ikipe ya Arsenal yagize iyo bita Fulham ibitego 2-1. Ibitego bya Mikel Merino ndetse na Bukayo Saka maze amezi agera kuri 4 ngira ngo mu mvune, ariko mu kugaruka ahita atsinda igitego nyuma yuko yari asimbuye bita Nwaneri. Ariko Bukayo Saka akinjira mu kibuga nyuma y'iminota itarenze nk'itandatu yari amaze guterekamo igitego cya kabiri. Arsenal yaza kugenda itsinda 2-1. Ikipe ya Manchester United kuwa kabiri yo ibintu bikomeje kwangura umwanya wa 13, sinzi niba izawuvaho. Umutoza Amorim sinzi ikintu yakora kugira ngo ikipe yongere kugaruka mu bihe byayo. Yaza kugenda itsindwa na Nottingham Forest igitego 1-0. Rero ku munsi w'ejo muri iri joro nibwo habaye izindi match zigiye zitandukanye. Iyo bita Brighton yaza kugenda itsindwa na Aston Villa ibitego 3-0. Newcastle United itsinda 2-1 Brentford. Iyo bita Manchester City The Citizen mu myaka hara mu Bwongereza yaza kugenda itsinda ibitego 2-0 ikipe ya Leicester City. Ndetse na Jack Grealish waherukaga igitego mu mwaka ushize kwezi kwa 10 atongeye rero gutsinda igitego bita Jack Grealish. Birangira Manchester City itsinze ibitego 2-0. Rero match ari komeye mu Bwongereza bayita Liverpool yari yahuye na Everton. Match uvuga ko ari Merseyside Derby, derby ya hariya nkora mujyi wa Liverpool. Aya makipe yombi aturanye neza cyane. Iyi match byari byaguranye, ariko ikipe ya Liverpool n'ikipe ishaka igikombe nta kosa hano yari gukora. Zini igitego 1-0. Ikipe ya Everton igitego cyatsinzwe na Diego Jota hara ku munota wa 57. Liverpool icyura amanota 3 bituma igumishamo amanota 12 hagati yayo na Arsenal. Nuwango Liverpool kurungu ifite amanota 72. Ikipe ya Arsenal n'amanota 61.
iyo bita Nottingham Forest n'amanota 57. Manchester City igakurikiraho ku mwanya wa 4. Ya kipe yanyu, kipe mukunda muri benshi, iyo bita Manchester United iri ku mwanya wa 13. Nubango uyu mwanya kuvaho byagoranye umazeho iminsi. Tottenham iri ku mwanya wa 14 zirakurikirana n'ukugurira naho ngaho inyuma. Chelsea iri ku mwanya wa 6 ko wa 5 ufitwe n'ikipe hariya ngira ngo ya Brighton. Nuko rero muri Premier League byari bimeze Premier cyangwa se English Premier League. Nuko match zagendaga twikomereje hara muri Espagne bita Copa del Rey yakomezaga. Ibintu byari imiriro hara kuri stade ya Atletico. Iyo bita Barcelona ikaba yarayitsinze Atletico Madrid igitego kimwe ku busa. Mu gihe muri match banza byaza kugenda binganya ibitego 4-4 bituma rero Barcelona kongera kuyibonayo na Real Madrid kuri finali y'igikombe cy'igihugu cya Espagne. Ese nuko niba Barcelona uno rufaya rw'ibitego iri kurasa Real Madrid muri iyi minsi niba ku iyi finali yakongera ikabikora. Finali igomba kuba mu kwa 4 n'ubundi ngira ngo ku itariki 23. Nuko niba Barcelona iki gikombe irakimanika cyangwa se Real ikakimanika, aya makipe yaheruka guhura finali y'iki gikombe nyawo ni mu myaka 17 zikaba zongerero guhura. Ngo guteza tukareba iby'iyi match ni El Clasico tugiye kongera kwibonera cyane, tukareba uburyohe hariya. Rero Real Madrid yari yatsinze ikipe ya Real Sociedad muri match banze igitego kubusa, nazo kugenda zinganya 4-4. Aya makipe yombi amakipe byahuye biba abashije gukomeza byose ku bitego 5-4. Nuvuga ngo muri match baganyije ibitego 4-4, indi kayitsinda 1-0. Rero ndumva aribyo nakubwira ara muri Espagne. Mu Butaliyani naho bakinaga igikombe cy'igihugu yo bita Inter de Milan, ikaza kugenda inganya na Milas igitego 1-1. Nuko byarangiye. Mu Budage naho nuko igikombe cy'igihugu, ariko icyo nakubwira amakipe yose akomeye hara mu Budage yavuyemo yarasezerewe, yatashye amaramasa. Umugoroba rero harata iyo bita Bayer Leverkusen yaje gukuramo n'agakiko mu cyiciro cya 3 bita ngira ngo ni Almania niko karaye kayikuyemo. Rero birangira iyi kipe Almania yo mu cyiciro cya 3 igomba guhura na Stuttgart, nizo zigomba kuba zihatanira kino gikombe. Urumva ko rero ni ibintu cyane mu Iburayi. Rero nibyo nawe nkubwiye, yari Premier League yakomezaga muri Espagne, ariko Copa del Rey mu Butaliyani naho hari igikombe cy'igihugu DFB Pokal, ndetse no mu Budage bakina igikombe cy'igihugu. Rero reka twisimbukire tugaruke muri Afrika. Muri Afrika ni Confederation yakomezaga, yari imiriro hara ku mastada akomeye cyane hano muri Afrika. Rero mu Misiri iyo bita Al Masry yaza kugenda yisasira iyo bita Simba Sport Club ikubita ibitego 2-0. ASEC Mimosas yaza kugenda itsindwa na RC Berkane igitego 1-0. Constantine na USM Alger zinganya igitego 1-1. Izi match rero match zo kwishyura ni tariki 9 z'ukwa 4 uyu mwaka. Nuko reba niba Simba yabuze ibyo yakora hara mu Misiri, niba kwizi tariki ari ikintu yakorera hara kuri stade yayo na bamore bavuga ati stade mugomba kwitiraho. Ukraine Simba ibitego 2 irabitsinda ikarenzaho n'ikindi cy'insinzi. Rero reka twisimbukire tugaruke mu Rwanda. Mu Rwanda nta bintu byinshi bihari, ariko ku munsi w'ejo habaga match y'ikirarane yari ku munsi wa 21 itarabaye kubera imvura yaguye hara mu majyepfo kuri stade yahuye ikuzo mazi. Match gatubikwa rero byaje kurangira Mukura Victory Sport nyuma yo gutsinda Rayon igitego 1-0 yananiwe gutsinda Rutsiro binganya ubusa ku busa. Rero iyi shampiyona igomba guhita ikomeza ku munsi wa 23. Ku munsi w'ejo kuwa 5 turatangira na Vision na Gasogi United isa 9. Kuwa 6 rero ni hari njyana muntu match y'amakipe haranira ibikombe cyane. Ikipe ya APR igomba kuba iri gukina na Bugesera. Rayon Sport yagiye gusura Marine hari i Rubavu.
izi mace ku munsi w'ejo no kuwa gatandatu uzasesengura neza cyane, w'icyo nagusaba ni ukudakuraho. Ibindi nakubwira mu Rwanda ubita Mugiraneza Jean Baptiste Migi ukurikiranweho agushaka ku imikino cyangwa se gutsindisha amakipe amwe n'amwe. Bamwe mu bandi bantu bahamagawe na Ferwafa, umutoza wungirije wa Musanze ubita Imuriro Japhet, ndetse n'uyu mukinnyi kugenda avuga na Migi ita Shakik rero n'ubuteze tukareba ibizamo. Nakubwira i Burayi nari nibagiye kubwira uyu munsi Chelsea yo iraba ikina na Tottenham ku 3. Rero iyi ni match nakubwira kuba wareba isaha ya 3 Chelsea abafunzi bayo mugomba kuba mureba iyi ekipe yanyu. Nuko rero byagenze mu mikino iyo ya Sport Update cyangwa amakuru yaragezweho nari ngufitiye. Cyo ngusaba no kudakuraho, wowe kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona amakuru abazamuka abagezweho mu mikino. Ngero na Habonimana Ildefonse, dusubire ku munsi w'ejo nkubwira ibya shampiyona y'u Rwanda uko izaba imeze muri iyi weekend neza cyane. Mukomeze kugira umunsi mwiza.